ijambo ry'Imana riboneka mu bami ba kabiri. We are going to read in the 2 Kings. Abami ba kabiri. 2 Kings. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 12. We'll start from verse 12. Turebe umurongo wa 12 tugere ku 15. We'll read from verse 12 to 15. We are reading chapter 2. Turasoma umurongo igice cya kabiri tusome 12. Elisa bibonye arataka ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku ngombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ajya ukwayo. Elisa aherako arambuka, maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye, baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Amen. Let's read 2 Kings chapter 2. We start from verse 12. It goes, Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and the horsemen of Israel. And Elisha saw him no more. Then he took hold of his garment and tore it into two. Elisha then picked up Elijah's cloak that had fallen from him and went back and stood at the bank of the Jordan. He took the cloak that had fallen from Elijah and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. Then he struck the water. It divided to the right and to the left, and he crossed over. The company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. Amen. Reka turebe no mu rwambere rwa Petero, urwandiko rwambere rwa Petero igice cyaho cya kabiri. We are reading 1 Peter. 1 Peter verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 9. Kera ni mwari ubwoko ariko muri ubwoko bw'Imana. Turahera ku 9 kandi baguhe mikrofone. Igice cya kabiri umurongo wa 9 n'uwa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ni mwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ni mwari mwakababarirwa ariko none mwarababariwe. Bakundwa kw'icumi naho. Imana igumugisha murakoze. Let's read 1 Peter chapter 2. We start from verse 9 to verse 10. It goes, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen. Murabizi ko dufite insanganyamatsiko yacu ivuga kwamburwa umwambaro mubi cyangwa se ushaje tukwambika umwambaro mushya. You remember our theme is getting out of a filthy garment to a garment of honor. Cyangwa se kugarurirwa icyubahiro cyawe watakaje. Or restoring your lost glory or honor. Iryo jambo turifite muri teme y'amasengesho yacu iminsi 40. That is our theme of our fasting and prayer period of 40 days. Turashimira Imana ko
twayatangiye kandi tuzayasoza. We thank God that we started and we are sure to complete it. Hariho ibintu bigera ngo kuri bine nshaka kuvugaho. There are about 4 things I would like to talk about. Icyambere, urwego rwose Imana iteganya kugezaho umuntu iramutoza. First of all, wherever, how far God would like you to reach, He has to train you. Nta rwego uzageraho utararutorejwe. You cannot reach any length without being trained. Imana rero ni umwigisha mwiza. God is a good trainer. Ifite uko idutegura kugira ngo tuzababo tugomba kubabo. God now knows how to prepare us to be what He wants us to be. Kugira ngo uzagera ku rwego Imana ishaka kukugezaho, yemera ko wambara umwambaro wo kwitwa umugaragu. To reach the level where God wants you to be, He allows you to wear a garment of servanthood. Ariko uyu munsi mfite insanganyamatsiko ivuga ngo kwamburwa umwambaro w'ubugaragu. But today we have a theme of saying, be getting out of a servanthood garment. Umwambaro w'ubugaragu ni umwambaro wambara ukawambarira mu muryango wawe. A servanthood garment is a garment you wear in your own family. Icyambere, First of all, iyo dufite umwana tubyaye turamurera. if we have a child, we raise that child. Bwa mbere iyo ajya gukora akorera umuryango. When that child starts working, he works for his family, Akorera ababyeyi. works for his or her parents. Ababyeyi bakamukoresha uko babishaka nuko watabishaka. Your parents use that child the way they want, not how that child wants. Ababyeyi badukoresheje imirimo myinshi yabyitugora. Our parents used us to do different kinds of work that sometimes were even hard for us. Bamwe barababara Some of us got hurt kubera imirimo bakoreshejwe n'ababyeyi. because of the work they did for their parents. Hari abahingishijwe imisiri n'ababyeyi. There are those who went to dig. Hari abikoreye amabido menshi imisatsi irapfuka bayikorejwe n'ababyeyi. There are those who carried a lot of jerrycans of water. Hari abikoreye ubwatsi bw'inka bw'amatungo. There are those who carried grass for the flock. Imirimo dukoreshwa n'ababyeyi Imana ibiri kudutoza. The work we do for our parents, it is another training. Bashobora kudukoresha gake cyangwa cyane. Our parents may use us in less or in a lot of work. Burya rero buri kwiga kuba umugaragu w'ababyeyi bawe. And that is learning to be a servant of your own parents. Icya kabiri, Second, ushobora gukorera famiye cyangwa se abavandimwe bawe bakagukoresha, wabyanga wabyemera bakagukoresha. you may work for your relatives. If you want it or not, you work for them. Ukaba kwa mukuru wawe akagukoresha uburetwa utabishaka ukabukora. You live with your elder sister or elder brother. He works you like a servant. Hari n'abafite ibikomere byo muri ubwo buryo. There are even those who are wounded by that kind of work. Ba data wacu, ba mama wacu, ba marume, ba bakuru bacu, ba barumuna bacu, ibyo badukoresheje ugasanga n'uyu munsi nubwo dukuze turacyafite ibyo bikomere. There are those who are wounded by the works they did for their aunts or uncles or elder brothers and sisters. Kubera ko nibo bari kugufasha kugira ngo wige, bagukoresha uburetwa ubucakara. They were training you in that time and you felt like you worked like a servant. Wenda ni urya kugira ngo ubeho ugasanga bagufashe nabi, ariko muri iyo nzira haba hari isomo Imana ishaka ko wiga. Maybe you fed from their own hands, but that was your training. Gukorera famiye n'abavandimwe bacu habamwe igihe badukoresha ibintu bikomeye ndetse tugira ingaruka nyinshi ntari butindeho kugira ngo twihute. Working for our families or our relatives, we may do quite a lot of work which may be hurtful, but it is training.
hari n'abandi rero bakorera bashebuja. And there are those who work for their bosses or their masters. Burya iyo ufite shobuja uba wambaye umwambaro w'ubugaragu. When you have a master, you are always a servant. Uri umugaragu ukorera. You are a servant of your boss or your master. Ashobora kugukoresha nabi cyangwa akagukoresha neza. Your master may use you well or use you badly. Ashobora kuba ari mubi cyangwa ari mwiza. Your master may be good or may be bad. Ashobora no kugukoresha ibintu wumvaga ari ubundi buryo byakorwamo, ariko kuko ari shobuja ukabikora utabishaka ariko ukabikora. Your master may make you do things in a certain way which you never felt was the right way. But because you are a servant, you have to do it his way. Aho hose tunyura, all those ways we go through, tuhanyura n'umwambaro w'ubugaragu. we go through them in a servanthood garment. Hari ikintu rero nshaka kuvuga uyu munsi. There is one thing I want to say today. Imana ntijya yemera ko umuntu aba umugaragu iteka. God doesn't accept us to be servants forever. Hari igihe yemera kuvanamo umwambaro w'ubugaragu ikawukuvana. A time comes and that garment is removed. Mwari muzi ko umuntu ashobora gukurwamo umwambaro w'ubugaragu akambika undi mwambaro w'ubutware. Did you know that one can get out of a garment of servanthood and wears a garment of honor or a garment of a master? Ukambara ubutware n'ubutwarekazi. You become a master. Ntubukiri umugaragu. You are not a servant anymore. Kuko bigira igihe Imana niko yabiteguye. God has planned it that there is always time for it. Rero ndashaka kuvuga ko uyu munsi, I want to tell you that today, isengesho ryanjye, my prayer nukwamburwa umwambaro w'ubugaragu tukambika umwambaro w'icyubahiro. is to get out a filthy garment and wear a garment of honor. Umwambaro w'ubugaragu tugomba kuwamburwa none. A garment of servanthood should be removed from us today. Turi abagaragu b'Imana ariko ntabwo tugomba kuzahora turi abagaragu b'abantu. We are servants of God, but we will not forever be servants of people. Ibyo bintu birumvikana. Do we understand this? Amen. Amen. Rero nagira Now, ngo mvuge iki kintu. I want to say this. None se ntimuzi ko ari ba shefu? Don't you know that they are masters? They are managing directors. Hakabaho na manager usanzwe manager. And they are usual managers. Hakabaho n'abantu bafite uburyo bikorera subwo bakamwita boss. And there are those who are self-employed and who are called the bosses. Yatambuka bakavuga ati boss aratambutse. When people see them passing, they say the boss or the master has passed. Ashobora kuba boss w'umushinga we. He could be a boss of his own company. Ashobora kuba boss w'icyo yihangiye ku giti cye, umushinga we yihangiye. He could be a boss of his own project. Mwari muzi ko buriya Imana yishaka kutwambura umwambaro w'igisuzuguriro. Hari urwego itugezaho kandi numva nshagwanura ko ari urwego ugomba kugeraho. Do you know that when God wants us to reach a certain level, he removes us from the garment of servanthood? Ningira umugisha urabyumva mu minota nsigaranye. If I'm blessed, you hear this in the remaining minutes. Wari uzi ko ushobora kwikorera? Do you know you can work for your own? Udakoreye abandi, murazi ko bishoboka? Do you know it's possible to work for yourself and you don't serve other people? Uzi ko wakitwa umuyobozi w'ibyawe atari iby'abandi? Do you know you could be called a leader of your own things but not other people's things or other people's projects? Imana yemera ko ayobora iby'abandi ariko kandi yemera kukuzamura ukagera aho uzayobora ibyawe. God may accept you to lead in other people's things, but still he can make you your own boss. Ibihe igihe rero God gives it time. ushobora kwemera kuba umugaragu w'abantu igihe cyarangira ukaba umutware w'ibyawe. God may allow you to be a servant, but when the time comes, you become a master. Ukaragiriza abandi ejo ukaragiriza. You may do the flock of other people, but time comes, then you have your own flock. Ugahinga muko abandi ejo ukihingira mukawe. You dig in other people's gardens, then time comes and you dig in your own garden.
ikemera kukorera abantu bakakugenza uko bashaka ariko ejo ukava mu maboko y'abantu nawe ukaba umutware. God may allow you to work for other people. They treat you as they wish, but time comes and you become your own master. Nicyo nshaka kugusengera uyu munsi. That is what I want to pray over you today. Uranyemerera ubyakire? Do you accept this? None se reka mbabaze. Let me ask you. Wenda hano harimo abasore n'abakobwa, reka mvuga ku bagabo. Possibly we have young men and women, but I'm going to talk about grown-up men. Ntuzi kutari witwa umugore, hari abandi bagutegeka guri umukobwa bakagutegeka ariko umaze kuba umugore wagize urugo rwawe ubu umuyobozi wawe usigara mupanga n'umugabo wawe gahunda mukamenya uko mubisoza nk'abayobozi babiri, ariko mbere iwanyu baguhaga amasaha ugasanga induru zavutse ariko umunsi uri umugore uri umugabo ufite ijambo iwawe. Don't you know that when you were still young men and young women, you were led by your parents. You had to go by their protocol. But when you got married, now you are masters with your own husband or spouse, and you have to arrange for your own homes. Ndagira ngo mpanurire ijambo uyu munsi. I want to prophesy today. Hari umushinga ugomba kwandikwa mu mazina yawe. There is a project that should be registered in your own names. Izina ryawe rigomba kujya hejuru yandi mazina yose. Your name should be raised on high. Umva. Listen. Hari proje igomba kwandikwa mu mazina. There is a project that should be registered in your own names. Do you receive it? Wowe nudatangira kwidekarara uwuriwe. If you don't declare it yourself, Satani wazakubwira uwuriwe kuri we. Satan will tell you who you are. Mwarimuzi ikintu gikomeye mugomba kwakira. Do you know one important thing that you should receive? Waruzi ko wagira uruganda rwawe muri Kigali mu mazina yawe. Do you know you can have your own industry or factory in Kigali registered under your names? Ese birashoboka ko wagira ikigo cy'ishuri mu mazina yawe? Is it possible to have your own school in your own names? Birasa n'ibikurenza ariko birashoboka. It may look so bigger than you are, but it's possible. Ese waruzi ko wagira association y'abana yo gufasha imfubyi n'abapfakazi mu mazina yawe? Do you know you can have an association to help other people registered in your own names? Ibyo Imana yabigukorera upfa kubitekereza ukabyumva gusa. God can do that for you once you think about it. Ndumva shaka kuvugira ijambo. I want to say this word. Tugomba gusohoka mu mwambaro w'ubugaragu. We should get out of the servanthood garment. Tugomba gusohoka mu mwambaro w'ubugaragu. We have to get out of the servanthood garment. Ese urabyizeye? Do you believe it? Erega birashoboka. It is very possible. Mbabazi. Let me ask you. Dufite TV1. We have TV1 na Radio 1 and Radio 1. Ni ibyande. Who does it belong to? Biri mu mazina ya leta, biri mu mazina ya kenisi. Is it registered in the government's names or under the names of KNC? Kenisi yabaye imfura itaba n'umuhererezi urumva utagira televiziyo na radio byawe. Do you think he is the firstborn and the lastborn? You as well can have your own. Dufite BTN TV. We do have PTN TV. Ntabwo yigengara. Isn't it private? Buriya so wabitekereje yarabifitiye ubushobozi kuva bitangiza. Do you think the one who thought of it already had the powers to do it? Hari inzozi zikurimo. There is a dream within you. Hari inzozi zikurimo. There is a dream within you. Hari igitekerezo kikurimo. Is there an idea within you? Igihe cyageze. The time has come. Umunsi wageze. The day has come. Ngimani gusore mu mwambaro w'ubugaragu. So that God will take you out of the servanthood garment. Amen. Amen. Munsi Imana yabwiye Abisirayeli ngo uyu munsi murava muri Egiputa. The day that God told the Israelites that today you come out of Egypt, barebye Farawo bafite bareba n'Imana abona Farawo araruta Imana. They looked at Pharaoh and God and they realized Pharaoh was much bigger than God. Reka mbabwire. Let me tell you. Muzaba abantu bakomeye. You be very, very strong people. Ntimureba ko muhagaze nk'aho muhagaze ukuguru kumwe.
Don't you see that you are like standing on one leg? Imana izabatera handi maguru. God will place other legs onto you. Imana izabatera handi maboko. God will place other hands up on you. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Ntabwo munyumva hallelujah. Hallelujah. Imana irashaka kuba umuntu. God wants you to be a person. Ntabwo ibintu byose ari miracles. Not everything will come as a miracle. Ahubwo hari igihe Imana ishaka gusoza amayereko ari muri twebwe. But God wants to fulfill the revelations within us. Murabona iri ni yerekwa. This is a revelation. Tutarisohoye ryahera muri twebwe. If we don't release it, it will stay within us. Aha turi ni yerekwa. Where we are, it is a revelation. Iyo batarisohora ryari guhera mu bari barifite. If it wasn't brought out, it would remain within them. Uru n'urugero rwa bugufi nabaha. This is a very close example I would give you. Mbariza uwo muntu ngo hari yerekwa rikurimo. Ask your neighbor if they have any revelation within them. Niba ari n'iryo gucuruza imbabura gira uruganda rw'imbabura. Even if it is just trading these cooking stoves, just have a small factory that makes them. Niba ari gucuruza ibiraha gira uruganda rw'ibiraha. If you want to sell those samosas, just make the samosas. Ese ikiraha bakita ngo iki mu cyongereza? Uvugise ngo iki ni ikirayi? It's a samosa. Ni samosa. Okay. Okay. Ni samosa. Urakoze Imana ikumugisha. Nanjye muzi ikinyarwanda kizagorana. Amen. Amen. Ngewe ntabwo ndebera yerekwa ku kintu gitoya. Niba abandi bakora bitoya, wegira uruganda rwawe. If other people are doing small things, you have bigger dreams and make it. Nagira ngo mbabwire. I want to tell you. Inkuru ya Elisa na Eliya n'urugero rwiza dushobora kwigiraho kandi tukagera ahantu tugera. The story of Elisha and Elijah is a very good example that can send us really far. Kuko impamvu ya mbere nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. I want to tell you one important thing. Elisa yemeye kwigira kuri shebuja kandi yiga neza. Elisha accepted to learn from his master and he learned well. Mureke mbabwire ibintu bingahe byabaye kuri Elisa kandi by'ubutwari dukwiriye kumushimira. There are three courageous things that happened to Elisha that we should learn from. Icyambere niba tubwira ko ari afite umugore. First of all, they don't tell us that he was married. Hoya. No. Baratwereka Eliya amusanze mu murima ahingisha inka. The scriptures show us that Elijah found him in the garden when he was using the ox. Mureba abami ba mbere 19 n'umurongo wa 19 kugera 21. Niho Eliya yamusanze amunagira umwitero yemera gusiga inka aramukurikira. It is in 1 Kings chapter 19 when Elijah met him in the garden. When he threw his cloak unto him, he got it and left the garden and the oxen and followed him. He became a good servant. He was really obedient to his master. He always went with him wherever he went. They lived in Gilgal. Gilgal ni abahanuzi babaga batuye abenshi bahuriraga Gilgal mwumva ba Samuel Gilgal muzumva abahanuzi bose ba Eliya na ba Elisa bagarukaga Gilgal karakanunga karagasozi kabahanuzi. They lived in that place and that's where most of the prophets lived. Icyambere rero Now one yemeye guca bugufi yigira ku birenge byande za Eliya. He accepted to be. He got humility and learned from the foot of his master Elijah. Iyo ushaka kugira aho ugera, when you want to reach somewhere, wigira kubafite kandi bazi. You have to learn from those who have and know, who are knowledgeable. Ugasura abafite ibyo abafite ibisa niyerekwa ryawe. And visit those who have things like you have in your dream.
iyo bikunze wemera no kuba umugaragu wabo ari kukiga. If need be, you have to learn to accept to be their master, but you learn from them. Iyo bibaye ngombwa ufata igihe kugira ngo yerekwa ryawe uzarikore biruta ibyabo. If need be, it takes you time to do your dream even bigger than what your masters have done. Birumvikana neza. Is it understandable? Kuba umugaragu ufite intego. Being a servant who has a revelation or who has where to go. Kuba umugaragu uzi icyo ashaka. To be a servant who knows what he wants. Kuba umugaragu ureba ejo ibintu bigari cyane binini cyane byagutse. To be a servant who has a broad vision in the future. Iyo tutabimenye, if we don't know what we have in the future, dutekereza ko ibintu by'Imana izabikora mu bitangaza gusa. We think that God will do his things in miracles. Hari Imana ikora ibitangaza ariko ari na Imana ikoresha imitwe yacu. There are times that God does miracles, but there are times when God uses what is in our minds. Kandi nabyo bikazabyara ibitangaza. And they also produce or birth miracles. Amen. Amen. Iyo usomye igice cya kabiri cy'abami guhera kuri 1 kugera kuri 7, musanga inkuru Elisa yanze kurekura shebuja akamubwira ngo yewe Elisa reka twasome. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya aramubwira ati Elisa, ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanuka bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. 4 Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. 5 bageze abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. Baramubaza bati aho uzi ko umunsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda kuri 7. Abari stopping. Okay. 2 Kings chapter 2. Elijah taken up to heaven. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a 3 wind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied. "So be quiet." Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied. "So be quiet." Then Elijah said to him, "Stay here, the Lord has sent me to Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. 50 men from the company of the prophets went and stood at a distance facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Okay. Okay. Let me tell you one important thing.
The prophets were giving him the news of what was going to happen. agasubiza ijwi rimwe ngo ye ndabizi ariko nimugire ute nimuceceke. He replied, yes, I know, but be quiet. Ibi bishatse kuvuga iki? What does this mean? Iyo uzi icyo ushaka When you know what you want, ntujarajara, you don't do whatever you see. uhanga amaso icyo ushaka, You are always focused. utari wakibona ukima amajwi ibindi byose. Before you receive it, you don't allow any other voices to speak into you. Hari abantu bajya bahembwa ku kwezi Are there anyone that are paid at the end of the month? bagahembwa ku kwezi, niyo cyaba ari 1,000 bakakiguhemba. Even if you get 1,000, raise up your hand. Urabona iyo bayaguhaye ushobora kuba yatwaye gutya ariko arayo kwishyura inzu. You may be carrying that money, but when it is purposely for paying your rent, no kwishyurira minervari z'abana, or paying school fees for your children, no kuza kuguramo agafuka k'akawunga, buying some food. dore icyo Satani ashinzwe. And this is what Satan does. Aragushyiriraho ikiraha hano. Satan will put obstacles along your way. Ati wabonye ikiraha, And he tells you, have you seen this samosa? ukagura. Then you buy. Wagera hano When you go further, ugasanga suvetoma y'abana cyangwa se y'abakuze nta kibazo, you find some pants. ukagura. Then you buy. Wagera hariya hirya Taking another step, ugasanga amaronje babagore barayazunguje neza kuri ntuze kuri ka kadobo kabo karya bashyiraho. you find ladies selling oranges or fruits. Warangiza ukagura. You buy some. Wakata hirya hariya Taking another step, nabonye hari abagore bagira udukweto twiza tw'abamama ndetse n'iz'abagabo, there are those who are selling shoes. nazo ukagura. You buy still. Minervari kabiragiye, Now the school fees is gone. yes, ukabura kase kandi uramanutse werekera mu rugo. You take another corner as you go home. Wagera handi kuri bene wanyu handi babandi muturanye ugasanga umva bataritse ibintu biri aho ngaho, hari ukuntu kandi babishyiraho bikaba bisa naho berekeje imbavu iruhande rwawe, birya namwe mujya mugura ntiwe njya gutondora nimubizi, ukaburaguze. So you buy some other things. Ukagera mu rugo nta y'inzu uyagereje. By the time you get home, you don't even have full rent. Ayo majwi yose yagiye gukuraho intego yawe w'uwo munsi. All those voices that were taking away your objective, Wagakwiriye kuba wayiyamye, you were supposed to say no to them. ukabwira ngo nzi icyo nshaka kandi mfite intego y'icyo nshaka kugeraho. And you would tell them, I know what I want and I have an objective to reach. Ibyo abapagani bazi kubikora ariko abakristo byaratunaniye. Non-believers know how to do that, but as believers, we sometimes fail. Ukasanga umuntu umurusha amafaranga ariko kubera ko nawe ugira ibikutwara amafaranga menshi ugasanga wagira ibikorwa ageraho twebwe bizatunaniye. You find that you earn more than someone else, but because you lack the discipline with money, you find that they are prospering than you are. Satani rero ni umuhanga azi kudukura ku ntego yacu. And Satan is very smart. He knows how to divert us from our objective. N'ubu missionnaire ko wari uyafite yagiye yaryaho gake gake ntuyamare. And there is someone that has been revealed to me who has been eating from that money. Please take heed, don't finish it. Amen. Amen. Elisa aravuga ngo ye ibyo muvuga nibyo ariko nimuceceke ndabizi. Elisha said, yes, what you are saying is true, but be quiet. Nzi icyo nshaka. I know what I want. N'ubu ntabwo ngiye natinda kubona umuntu utagira intego muri we. And it will not take me long to see those who do not have objectives amongst you. Hari abakristo baza bafite amakuru ngo papa wirara bahanurira. There are those who come knowing that I will prophesy to them. Bakiporogaramu igihe ngomba kubahanurira n'igihe baraba bagendeye. They program themselves the time that I will prophesy unto them and the time they leave the congregation. Yasanga ndi kwigisha nk'uku, When they find me teaching like this, icyifuzo cye nacomokemo yerekwe. Yerekwa pastor va muri ibyo. their wish is to come out of the teaching and start prophesying.
erekwa says, let anything be revealed to you. agatangira kubwira uwamuzanye atari ko wanzanye umbwira ko uriya mugabo yerekwa ukiyatinze. They start talking to the people who brought them. You said that he really gets to a lot of things is revealed to them. Why is it taking long now? Telefoni kabira muhamagaye. Now he gets a phone call. Uriye bakabara muhamagaye kabiri gatatu. They start asking him, where are you? Sakoshi ku rutugu. Then they carry their belongings nzagaruka undi munsi ari mu mwuka. and say, I come back another time when he's in the spirit of prophecy. Abo bantu nubwo wabahanurira kuzabona Imana bizabagora. Those kind of people, much as you may prophesy over their lives, it may be hard for them to see God. Ntabwo iby'Imana ari agataro kabuze aho kajya. Things of God are not things that don't know where to go. Ntabwo iby'Imana ari imboga zabuze isoko. It's not like things that have failed to be sold out. Iby'Imana bisaba ubwenge. Things of God requires knowledge and wisdom. Iby'Imana bisaba kubaha Imana. It requires humility before God. Iby'Imana bigira amahame. Things of God have principles. Iby'Imana bisaba gutegereza. Muravuga ngo biryo warambije yagize utawagize gute. Warambiwe yatashye. Things of God are gotten by people who take their time to wait. For those who give up quickly, they cannot access them. Let's be fast. Eliya na Elisa ni ishusho kutwereka urugero rwo kumenya icyo dushaka ku Mana no kuba tubana. This story is a very good example for us to know what we want from our people and from God. Ntabwo ibyo mbwiriza ari byo natoraguye byansabye imyaka myinshi ndi mu rusengero. What I preach is not something that I just picked, but it took me time in the church. Kuva mu mwaka 2000 nari muri ADPR. From the year 2000, he was in ADPR. Kugera 2014 imyaka 14 nayimazemo nicaye ndi umuririmbi. For 14 years he was a singer in the church. Uyu mwanya naje mu muhamagaro urancuranura kuko ari byo ntarinze. Byansabye kubanza gufata umwanya wo gukurikirana ibyo uyu muhamagaro kugira ngo ntazasoza narenza imbago. When I came into the calling, it took me time to learn so that I will not end badly. Urashaka kuzakora ibintu neza. Do you want to do things in the right way? Ugakora ibintu ku rwego abantu bose bazatangara. And do things on a level that will surprise everyone. Tindana n'Imana kandi utinde wiga. Take time with God and take time to learn. Elisa aravuga ngo ntabwo namurekura ntari nabona icyo shaka. Elisha said, "And not let him go before I receive what I want." Icyo aracunze cyari. What was he focusing on? Dore umwambaro umwitero. He was focusing on his cloak. Icyo arebaga cyari umwitero. What he focused on was simply the cloak. Hari umwana dore twarabanaga twabaga hepfara mu Rwindare munsi ya Kimura munsi ya Ribo hari twarabanaga. There is some child they lived with around that place. Umuhanuzi aramuhanura ngo uvuke Imana ivuze. And the prophet told him, "This is what the Lord says. Ubaye mushumba. You have become a pastor. Uzaba umuhanuzi. You be a prophet. Uzubaka etaje nari mbari turi kumwe. You will build a sturdy house. Imana iguhaye imodoka. God has given you a car. Imana iguhaye visa z'amahanga uzajya kubwiriza ubutumwa. You have gotten visas for different countries." Yatindiwe no gutaha itasezera nyirabuja yakoraga akazi ko mu rugo. He was a helper in one home. As the prophet, as he got home, he went and resigned from his work. Mabuja. He said, ati karame. "Lady boss, ati byarangiye ndakize byarangiye neza ubu ndagiye nuri indege ubu ngiye kubaka etaje ubu rwose ibintu byarangiye mbemba warungejejemo yara muri 12 byonyine." He said, "Now my lady boss, my things are done. I'm going to take flights and so on. Please, will you give me my money?" And it was only 12,000. Bibiliya ntoya ngiyi yaguraga 3,500. A small Bible like this was
worth 3,500. aguramo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. He bought a Bible and a hymn book. Agenda bikikiye ati byarangiye ngiye mwenye boss byarangiye. And he said, now I'm a boss, I'm a master, it's done. Bwija buraharara. At night he couldn't find where to lay his. It took him a week when he was sleeping outside on the street. He was. Can you imagine? Then he came and asked if I could shelter him. I said, please, I won't shelter you. Let me advise you. What God has said, it's very, very true. He has not lied you. But it has its own timing. God will do it for sure. He does not lie. But between promises and fulfillment, there is a long journey. There are ups and downs that you will encounter. I advised him to go back to his boss lady to get back his job. We are both young men. He was like, how will I face my master? Him to go ahead. I thank that lady, she was saved and she accepted him back. Then she asked him, what had gotten wrong with you? He said, I just received it there and then, and I felt that like it was fulfilled. Wrong time. There are certain things that God has told you or promised you. Don't think that He is lying. It will come to pass, but it takes a process and a journey. If you don't know, you may even run mad. Timureba naraye ntandukanye n'umuntu arambwira ngo ubu Imana iravuze ngo wuriye indege ugiye Amerika urahitagira y'urusengero ntivuga ko bivuze direct kandi na tike njyana muri Amerika ntayo mfite na visa ntayo mfite ni kintu cyose ntacyo mfite uwo mwanya ariko yabivuze nk'ibibaye ako kanya arabihanura yuzura umwuka wera ati mbega umugabo w'igitangaza erega nanjye numva sheshu rumeza ntarikuwa nanjye niryo urwara ntarikuwa mugani uziko banza wa mugani ndicyo wa mugani n'igitangaza ariko se ndahita niha visa ndahita niyuriza indege ndahita nijyana niyo ntazi nta na connection nabonye muruva ndasara. Someone prophesied to him yesterday, and as he prophesied, it looked like things were in the present. He told him he'll go to America, he'll have a church there, but he doesn't have a visa, he has no connections. So if he just got it like that, it would be really a problem. When the promise is close or near, you feel it yourself. It knocks on you. The promise tells you, get ready. When you sleep at night, you feel it close. As you walk or step out, you feel it closer to you. Sometimes people feel even the money in their palms. They feel the money in their palms, but they may not even know where it will come from. You feel the money knocking onto your palms. Isn't there anyone whose money is knocking or tickling in the palms? Those are called the signs.
Now, ngana ku musozo, as we get to conclude, Elisa yarabereye maso ikimana yagambiriye. Elisha was focused onto God's purpose, Yirinda amajwi, and he stopped all the voices. yirinda kureba nk'uko abana b'abahanuzi bareba, He never looked like the prophets looked or prophesied. yirinda kumva nk'uko abana b'abahanuzi bumva. He didn't hear as the prophets heard. Utinda kumva Please take time to hear. ibintu nibakubwira bakakuduhira mu gutwi, jya utinda kumva, jya witonda. If there are a lot of voices into your ears, take time to hear. Bibiliya tubwira ku murongo wa 12, In verse 12, Elisa bibonye arataka ati, data data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, afata umwambaro we ubwe arawuca kugira ngo abone uko yambara wa mwambaro wande wa Eliya. Iyo ushaka, when Elisha saw it, he tore his own clothes because he wanted to wear the cloak of his master. iyo ufite icyo ushaka, When you have something you want, ubanza kwibagirwa ibyawe. you have to forget what you have. Yafashe umwambaro we ntiyite igihe kugiha umaranye, arawuca. He tore his cloak regardless of the long time he had been with it. Afata uwa Eliya arawambara, Then he gotten that of his master and put it on. afata n'umwitero ataye, And he got the cloak aravuga ngo reka ndebe ko ibi bintu bikora. and he said, let me see if it really works out. Muzi icyo bisobanura? Do you know what it means? Bari bakoze icyo bita ihererekanyabubasha. It was a handover. Uyu munsi Today, ndumva hari ihererekanyabubasha mu isi y'umuntu. I can feel a handover in the spirit. Ndumva hari ihererekanyabubasha mu isi y'umwuka. There is handover in the spirit. Hari ibintu wambaye ariko hagiye kubaho icyo nakita kwiyambura ibyo byawe wari umaze iminsi wambaye, ukambikwa ibindi bishya. You are going to remove what you've been wearing for some time and wear new things. Muhaguruke tugiye gusenga Imana. Stand up, we are going to pray. Muhaguruke. Tearing the garment of poverty, Iki cyambaro maranye iminsi cy'agasuzuguro, this garment of despise, uyu mwambaro this garment, ndawuca. I tear it apart. Atora uwa Eliya arawambara, Then he got that one of his master and put it on. afata n'umwitero Eliya ataye, He got his cloak arahindukira. and he turned. Dore ijambo yagendanye, And this is what he moved with. mana ya Eliya urihe? He said, God of Elijah, where are you? Ndagira ngo dusengane. I want us to pray together. Ese mwari muzi ko Imana Eliya ariyo Mana yacu? Do you know that the God of Eh? Elijah is our God? Ntabwo Eliya ari hano, uruta Eliya ni Yesu arahari. Elijah is not here. He who is greater than Elijah, who is Jesus, is here with us. Ntabwo hari Elisha ari kuruta Elisha ari hano kuko Yesu ari hano. It's not Elisha, but one who is greater, who is Jesus, is with us here. Hari ikintu wakiyambura. There is something that you can remove or you can tear. Hari icyambaro wacuye umwanya ukambika undi mwambaro. There is a garment you can tear and wear a new garment. Nge hari ikintu nibaza. There is one thing I always think of. Kuki tubaho nk'abaretwa? Why should we be like Kuki tubaho servants? nk'abacakara? Why should we be like slaves? Kuki tugenda nk'abagaragu basa naho ari abantu badafite n'agaciro? Why should we walk like worthless slaves? Mwumvishe ko ijambo ryatubwiye muri Petero? Did you hear what the word told us in 1 Peter? Ryatubwiye ngo ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera. Donc turi abami n'abatambyi. The word told us that we are the chosen generation. Wa mwami we, You king, wa mwamikazi we, you queen, wa mutambyi w'ubwami bwera we. you priesthood. Imana tuvuga hano niyo Mana dusenga. The God we are talking about is the God we pray. Ukwiriye kubaho nk'umutambyi kandi ukwiriye kubaho nk'umwami. You should live like a king and a priest.
abatambyi bagiraga umwambaro wabo n'abami bakagira umwambaro wabo. Priests had their own garments and kings had their own garments. Ariko inkweto ziducikiyeho twabuze izo kuzisimbuza. But the shoes are old, we are not able to get new ones. Ibitenge byadutukuriyeho twabuze abo byo gusimbuza. The clothes we are wearing are peeling out. We don't have those to replace. Twarangiza tukaririmba ngo turi abami n'abatambyi. Then we think that we are kings and priests. Hari umwambaro twambaye utari uwacu. There is a garment we are wearing which does not belong to us. That garment doesn't belong to us. Hari umwambaro twambaye utari uwacu. That garment doesn't belong to Hari us. umwambaro wambaye utari uwawe. There is a garment you're wearing which doesn't belong to you. wambaye utagukwiriye. There is a garment you're wearing which doesn't fit you. Umwambaro Eliya yambaye wari umwambaro w'igihe cye. The garment that Elisha was wearing was for his own time. Uva ngo hanurire. I want to prophesy to you. Ugiye kwambara umwambaro ugukwiriye mu gihe cyawe. You're going to wear a new garment that fits you in your own Subiramo ngo time. umwambaro unkwiriye. Say a fitting garment. Subiramo ngo umwambaro unkwiriye. Repeat a befitting garment. Umwambaro umbereye. A garment that really suits me. Mw'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Kandi mbibutse ko ikintu Imana igikora size ya Eliya yahise ikwira Elisa. And I want to remind you that the size of Elijah fitted very well Elisha. Iyo Imana igiye kukwambika imenya size yawe. When God is going to dress you, He knows your very right size. Hari icyambaro kigomba kukuvaho. There is a garment that should be taken away from you. Ntabwo uri umukene ufite Yesu. You're not poor when you possess Jesus. Ntabwo uri umutindi ufite Yesu. You are not poor amongst the poor when you have Jesus. Ntabwo uri uwo kuhora usa naho ari wowe wabaye igicibwa mu bantu ufite Yesu. You shouldn't look like someone that is despised or disgraced when you have Jesus. Mwabami n'abatambyi. You priests and kings. Mwabamikazi. You queens. Erega muri abamikazi. You know you are queens. Kutabimenya nicyo kibazo. If you don't know it, that is the problem. Tugiye gusenga. We are going to pray now. Mbabaze. Let me ask you. Eliya agarutse asubiyeyo. Nako Elisa. When Elisha returned, abana b'abahanuzi baramupfukamiye. the company of priests bowed down to him. Baramuramya baravanga Imana Eliya iri muri. They worshipped him and said the God of Elijah is in Elisha. Harageze ngo Imana yawe igaragare. It's time that your God is manifested. Harageze ngo Imana yawe igaragare. It's time that your God will be manifested. Harageze ngo Imana yawe igaragare. It's time that your God will be manifested. Mbwirira nk'abantu batatu babwire ngo hageze ngo Imana yawe igaragare. Tell like 3 people that it's time that your God will be Hageze ngo Imana manifested. yawe igaragare. It's time that your God will be manifested. Hageze. It's time that your Ugiye God will gusohoka mu be mwambaro manifested. w'ubugaragu. You will come out the garment Sohoka mu of mwambaro servant. w'ubugaragu mu izina rya Yesu. Get out of that garment in the name of Sohoka mu Jesus. mwambaro w'ubugaragu mu izina rya Yesu. Get out of that garment of servanthood Sohoka mu in the mwambaro name of w'ubugaragu mu izina rya Yesu. Get out of that garment in the name of Sohoka mu mwambaro Jesus. w'ubugaragu mu izina rya Yesu. Get out of that garment in the name of Jesus. Iyerekwa rikurimo niryuzure mu izina rya Yesu. Let the revelation in you be fulfilled in the name of Jesus. Intekerezo zawe nizijye ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Let your revelation and your dreams come live in the name of Jesus. Ugomba kuba umuyobozi ahantu. You have to be a leader somewhere. Izina ryawe rigiye kumenyekana. Your name is going to be heard of. Izina ryawe umwanzi yari yaratabye rigomba gutabururwa. Your name that had been buried is going to be Izina ryawe unearthed. umwanzi yari yarangije rigomba kongera kubyuka. Your name that had been spoiled will rise again. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mvuye mu bugaragu. I'm coming out of servanthood. Ngiye kwinjira mu rundi rwego. I'm getting into a new dimension. Hari umwambaro niyambuye. There is a garment I have removed. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Umwambaro w'igisuzuguriro. The garment of despise. Umwambaro w'ubukene no The gusonza. garment of poverty. Umwambaro w'uburwayi. The garment of sickness. Umwambaro w'amadene. The garment of death. Umwambaro wo gutukwa no kwangwa. The garment of despise. Izina rya
ihererekanyabubasha. There is a handover. Hari ihererekanyabubasha. There is a handover. Zakire mu izina rya Yesu. Receive the handover in the name Zakire of mu Jesus. izina rya Yesu. Receive it in the name of Jesus. Umwambaro wawe Your garment waje has come. wabonetse It has mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Umwambaro wawe Your garment. wakire. Receive your new 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 garment. Wakire. Receive it. Wakire. Receive it. Hallelujah. 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 Hari umwambaro wawe. Receive your garment. Hari umwambaro wawe. There is your garment. Hari umwambaro wawe. There is your garment. Hari umwambaro wari wambaye w'igisuzuguriro wa kugenda udafite uko There is a wisobanura. garment you've been wearing that you moved without direction. Umwambaro w'igisuzuguriro. The garment of despise. W'abantu bakureberamo bakavuga ngo byararangiye. Where people saw you and felt like it's finished with you. Hari undi mwambaro. There is a new garment. Hari undi mwambaro. There is a new garment. Yosefu avuye mu nzu y'imbohe. When Nta Joseph mwenda got wagereza out of the asohokanye. prison, when Nta Joseph mwenda got asohokanye. out of the prison, Ngo bamwambitse indi myambaro mishya. he wore a new garment. Bamwambika urukweto rushya. He had new shoes. Mu isi y'umwuka Imana igiye kukwambika. In the spirit, God is going Mu to isi clothe y'umwuka you. Imana igiye kukwambika. God is going to clothe you in the, Kandi in no the ku mubiri spirit wawe Imana realm. igiye kukwambika. And in the physical, you're going Mu to be izina rya Yesu. clothed. In the name of Jesus. Uri mu minsi yo kwambikwa n'Imana. You are in the time of being Niba clothed unyakiriye by atari God. haleluya. If you receive it, say hallelujah. Ngana ku musozo. As I come to the end, Reka dutange ituro ryacu. let's give our Tubwire offerings Imana ngo ma and tell God that ndatuye ariko hari umwambaro nakiririye hano. I'm giving my tithe and offering, but there is a garment I'm receiving Hari here. umwambaro. There is a garment. Reka dufate batubwire momo pay duturiraho. Let's have the codes as we give the tithe. Kandi abantu twitanze ku nyubako tugende tubikore. And those who pledged on the project, let's go home, let's fulfill. Ndagira ngo mudufashe kugira ngo bigende neza byose. Please help us so that everything works as planned. Ariko But hari umwitero wawe. there is a clock, there is your Mutubwire momo clock. pay, mutubwire momo pay. y'amaturo ni 40, 54, 20. 40, 54, 20. Uhigura ni 5, 3, 34. 5, 3, 34. As we are paying our offerings and tithe, the Momo code for offerings and tithe is 405420. It's 405420. And those who want to give in their pledges, it's 500034. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you so much. Ndagira ngo tubikore duhagaze dusenge. I want us to do this as we are standing up and pray. Ndagira ngo mbabwire nubwo turimo dutura duhagaze dusenge. Let's pray as we are standing up. Hari ijambo rimwe nshaka kuvuga. There is one word I would love to say. Buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Everything has its own timing. Iki ni igihe cyawe. This is your time. 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 Zakire ni igihe cyawe. Receive it, it's your time. Uzakira avuge ngo amen. If you receive it, say Iki ni amen. igihe cyawe. This is your time. Uri mu minsi yawe. You are in your days. Uri mu kwezi kwawe. You are in your month. Kandi And hari umwambaro uzibagirwa. there is a garment you will forget. Kuko ugiye kwakira umwambaro mushya. Because you are going to receive a new garment. Abababaye bose genda ubabwire Yesu. Abari mu ntambara cyangwa abageragezwa. Riba mu misozi. Vuga
inkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza, 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 yuko Yesu ashobora we, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Hallelujah, 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 hallelujah. Reka dusenge. Let's pray. Ubwire Imana nona, Tell God wibwire ngo hari umwambaro nakiriye mushya. that I receive a new garment. Ni igihe cyo kwamburwa umwambaro w'ubugaragu. It's a time to be removed from the Subiramo servanthood umwambaro garment. w'ubugaragu. A servanthood garment. Rega hari izina ryawe rigomba gutumburuka. Izina ryawe rigomba gutumburuka. And your name will Rikava hasi. be raised. Your name will be raised. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye ineza yawe, We thank you, turagushimiye Lord of urukundo Lords. rwawe, We thank you turagushimiye for your uburyo utwitaho, goodness. We thank you turagushimiye for your kuko uri love. Imana nzima, We thank you for turagushimiye your kuko care. imbaraga We thank you zawe, for your turagushimiye kuko power. ari wowe ugira We thank neza, you for your turagushimiye strength kuko and witawutwe power. nka We thank uyu you, munsi wa Jesus. none. Hari imbaraga Today zawe again, zibasha there is your kutwambika, power. hari imbaraga Tear zawe out. zibasha gushwanya There gusa is your power that buri can mwambaro wose remove and w'igisuzuguro. tear out garments of this Reka life. wite ku bana bawe bataha. Please Reka focus umugisha on your ube ku children bwoko as they bwawe. go Reka home. ubuntu bwawe bugaragare Bless bwawe. them, oh Reka Lord. imigisha ibasendereho. Oh, Mwuka wera let your w'Imana. blessings Reka ategeke buri overflow on kintu them. cyose. Let it be done, oh Lord. Urakoze mwana. Thank you, Urakoze Jesus. kubikoze Yesu. Thank you that you've Urakoze done it. kubikoze mwami w'abantu. Thank you that you've done it. Icyubahiro kibi cyawe. All the glory to you, oh Lord. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Mutahane n'Imana. Go with God as you Amahoro go ya home. Kristo ajyane namwe. Mwambike umwambaro kandi muwugenderemo. May His grace be with you Wumve and ko wear utakiri a wa garment and go with it. Mwiriye mwene so ngo ntabwo dutashye tukiri babandi. Tell your neighbor that we are not going home the same. Imana ibahe umugisha murakoze. May God bless you so much.